Dizelka je u dobrom ritmu. U prethodnih 6 mečeva fudbaleri Železničara ostvarili su 3 pobede i zabeležili 3 remija. Novi izazov očekuje ih u ponedeljak na gostovanju u Bačkoj Palanci. Dragan Aničić, trener Železničara, kratko se osvrnuo na igru Bačke i očekivanje od meča koji će njegov tim u ponedeljak igrati u okviru 19. kola Prve lige Srbije. Ekipa koja hoće da igra fudbal, teže da igraju iz zadnje linije, hoće kroz pas da naprave nešto. Spoj mladosti i iskustva, ima tu igrača koji su mladi, ali već dugo igraju i u Superligi i u Prvoj ligi Srbije. Nije lako ni njima kad igraju, a nije lako igrati ni protiv njih. Ono što ja očekujem je da ponovimo igru sa prošle utakmice i sigurno da bez obzira da li igramo pred našim navijačima ili igramo na gostovanjima, mi svuda pokušavamo da igramo koliko god možemo ofanzivno i na pobedu. OFK Bačka je Željin veliki dužnik. U prvom delu sezone, u meču odigranom na stadionu Sportskog centra Mladost u Pančevu, Bačka je sa igračem manje slavila 2-1, a golovi su pali na samom početku i na kraju meča, u 2. i 89. minutu. Od tog duela odigranom u 4. kolu Prve lige Srbije, igra Želje je znatno napredovala. Izabranici trenera Aničića su u dobroj seriji i ne treba sumnjati da će dati sve od sebe kako bi bodovni saldo uvećali i nakon ovog gostovanja. Duel u Bačkoj Palanci počinje u 13 sati, a strateg Želje je na slatkim mukama, s obzirom da posle dužeg vremena u igračkom kadru nema problema sa povredama i kartonima.